Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu ve teala hamd sanımız bulsun. İki dünyaya rahmet bulucu yapmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönül türlerden çıkan salvat şehitlerimiz erişsin. Hem bu izgi cuma günlerinde cuma namazına yığan varsa din kardeşlerimizge Allah'tan rahmetleri bulsun. Allah Teala Kur'an'da وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sizin aranızdan bulsun şundi kişiler koysalar bütenlerini hayırlıkka şakıralar. Hem de onlara izgiliklerini emir iteler. Hem de onlarını naşarlıklardan tüyalar. Ve ulaike humul muflihun. Şul vakittağına bu kişiler şul halık jinuşilerden bulaşak Allah Teala Kur'an'da bizge şul sözlerini eyte. Hem indi cemaat bizim vazifamız şul Müslümanlar olarak kişilerge bu dünyada indi bir misal bulup dururga. Bir örnek bulup dururga. Şul kişilerini İslam dinine şakırırga. Onlarga naşar ikenligin naşarlıkını anlatırga. Onlarga yaxşılıkını anlatıp yaxşılıkka şakırtırga bu bizim vazifamız cemaat. Her bir Müslümanın vazifası. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabeleri bilen bizge misal bulup dura. Nişik onlar özlerinin durmuşların, vakitlerin, akşarların jellemişe davat yolunda girdiler. Medine'degine, Mekke'gine oturup tügül, onlar şu Dagistan jillerine hatlı jitip, onları tabiinler bizning şu Bulgar babaylarımızga hatlı jitip, onlarga indi davat kıldılar. Hem indi cemaat, bizning abi babaylarımız da şu Bulgar vakitinden özleri üstüne bu emanetini alıp, Müslümanlar bulup, onlar indi İslam dinini şulay iliştirdiler, onlar İslam dinini sakladılar. Nindi ağır şırlar buldu cemaat. Nindi onlarını şu din sebeple bu asırda nişik cebirlediler, kimnidir utirdiler, kimnidir türmege oturttular. Hem türlü şundi bizning abi babaylarımız ağır şırlarını kişirdiler. Lakin Allah sabır ettiler, dinimizni taşlamadılar cemaat. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundi hadisi var, dinni tutu utlu kumir tutkan kibik şırlar bulaşak Onu taşlasan ul din yuğala. Onu tutup kalsan ul kullarını pişiredi. Belki bizning abi babaylarımız şul şırgal ektiler. Onlar dinni tutup şundi ağırlıklarını kişirdiler. Lakin cemaat bir neseye karamastan onlar bizge şul dinimizni topşırdılar. Bugünkü günde biz özümüzni Müslüman ettirip sanıyız. Şul bizning abi babaylarımız emanetini ötegen sebeple bugünkü günde biz meşitke kilemiz. Bugünkü günde biz cimgada katnaşabız. Hem indi şulay cemaat bizim vazifamız şul dinni bizning abi babaylarımız topşırgan emanetini bizden son kilgen bunlarga topşırı. Bizning bağlarımızga topşırı. Bizning ınıklarımızga topşırı. Hem indi cemaat şundi söz var, siz tigi tiren kıyı kibik bulmağız, siz jingil bulut kibik bulağız. Ne demağnada? Tigi tiren kıyı, şul din sözü bizden kişi bir tiren kıyıdan alırga kibik, sunu algan kibik bulurga teyiş tügil. Kıyıdan sunu çıkarga ağır bitindi. Şilekini tabarga kirek, jirin tabarga kirek. Şunda şilekini düşürge, ol ağır şilekini küterirge,
Менә сез ди андый хәлдә бүтән кешегә карата булмагыз ди. Кирән кыю кебек. Сездән дин сүзне ишетер өчен, аятны ишетер өчен кеше теге күп сораулар бирүче булырга тиеш түгел. Сез ди җиңел болыт кебек булыгыз. Җиңел болыт ничек? Кеше көтмәгән вакытта, кеше сорамаган вакытта өстән килә дә яңгырны явып китә. Кешегә суны бирә, шундый җиңел хәлдә, өстән төшә су. Менә бездән дә шулай ди, дәгъват сүзләре шул өстән төшкән бер җиңел яңгыр кебек явып торырга тиеш кешеләргә. Әйе, авырлык белән, теге катылык белән бәрелеп түгел, син дөрес эшләмисең, син гөнаһлы, синең урының җәһәннәмдә булачак дип, әбел теге файдалы бер яңгыр булып, кешеләргә бер күңелгә керә торган сүзләр белән. Әйе, аның өчен өйрәнергә кирәк, әйе, аның өчен укырга кирәк, аның өчен үзебезгә күп нәрсә белергә кирәк, ләкин җәмәгать һәрбер белгән нәрсәне кешеләргә инде ирештерергә кирәк шулай ук. Менә намаз укый башладык икән, димәк, туктале, менә мин намаз укыйм, ә минем балаларым, минем ныкларым намаз укыймы, юкмы? Җомгага йөри башладык икән, туктале, менә мин җомгага барам, ә минем дусларым, туганнарым җомгага барамы, юкмы? Менә без ничек телибез үзебез җәннәткә эләгергә? Шулай ук җәмәгать менә безнең туганнарыбыз эчендә, якыннарыбыз эчендә менә шул нәрсәне теләргә тиеш. Ала да җәннәткә эләксен. Мәсәлән, әгәр дә безгә кемдер әйтсә, менә синең балаң, синең ыныгың менә шул фәлән эштән тукталмаса, ул төрмәгә эләгәчәк. Берничә елга аны төрмәгә утырталар. Без шул хәбәрне ишетсәк, нинди көч салабыз шул балабызны, ыныгыбызны бу эштән туктатыр өчен? Аны белән сөйләшәбез, шалтыратабыз, контрольгә куябыз, аны белән һаман аңлатып торабыз, теге шул начар нәтиҗәне күрмәс өчен. Ә инде җәмәгать җәһәннәмгә эләгү, ул төрмәгә караганда тагын да күбрәк куркынычрак. Без туктале, менә минем балам, минем ыныгым җәһәннәмгә эләкмәс микән соң дип, аның өчен шулай кайгыртып, менә теге төрмәгә эләкмәс өчен дип, шулай ук менә бала белән шундый бер эш алып барырга тиеш. Дәгъват өчен. Менә шулай эшлә, менә булай эшлә, менә булай эшләмә, менә бу эш дөрес, менә бу эш дөрес түгел дип, һәр вакытта аңлатып торырга кирәк. Ул вакытта җәмәгать менә без шул вазифаларны үтәгән кешеләр булабыз. Менә хәзер Алла билсә октябрь ае килеп җитә тиздән, инде расписаниеларны әзерләп куябыз. Дәресләр булачак мәчеттә, менә шул ук дәресләргә безнең балаларыбызны, туганнарыбызны, танышларыбызны катнаштырырга кирәк. Әйдәгез, менә дәресләр бар, менә анда фәлән вакытта укыталар дип, бездән җәмәгать ирештерү генә булсын. Уйларга кирәкми, ул барбер бармас инде, ул барбер инде ул сүзне кабул итмәс инде дип, кеше өчен уйларга кирәкми җәмәгать, әйтеп торырга кирәк. Менә мин шулай мәҗлескә барсам, кая барсам, шул сүзне сөйләп китәм дә, менә дәресләр турында, ислам дин турында, әйе, кемдер кызыкмый, кемдер кызыгып китә. Кемнедер мәҗлестә уйлыйсың, туктале, менә бу шундый, теге бераз яулыклырак бер шундый кеше, хатын-кыз, бераз түбәтәйлерәк ир кеше, ул инде хәзер кызыгыр дип, сораулар бирер дип, шулар күбрәк сөйлисең инде. Ул бер сүз бирмичә, бер кырыйдан утырган, бер дә уйламый торган бер кеше шул сораулар бирә башлый. Түбәтәе дә юк, мәсәлән, ул кешенең рәвеше дә теге бик туры килми, дин рәвешенә дигәндә инде, ул шул турында кызыгып сораша башлый. Ничек, кайчан килеп була, каян белеп була дип, менә шундый күренешләр әз түгел җәмәгать. Шуңа күрә безгә теге кешене турында уйларга кирәкми, безгә үзебез турында уйлап, мин ирештердемме, мин аңлаттыммы, менә ул якны җәмәгать безгә карарга кирәк, тырышырга. Чөнки ул бүгенге көндә безнең өстебездә бер бурычтыр булып тора җәмәгать. Һәм бүгенге көндә карасак, ян тирәбезгә без менә ул бурычларны әле бик яхшы үтибез дип әйтеп булмый. Чөнки менә безнең шул ук бабайларыбыз, менә нинди кая барсаң да, Пермь якларына барсаң, Тюмень якларына барсаң, хәтта Япониягә барсаң, сорасаң, кем монда мәчетне төзеде, фәлән татар кешесе дип исемен әйтеп куялар. Хәтта шул якларга барып, монда Казан җирендә яшәп, шул якларга сату эшләре белән, бүтән эшләре белән барып, шунда мәчетләр төзеп куйдылар.
Hatta Yaponiya hatta barıp jitip, Yaponiyada Tatar kişisi birinci meşitni nigizini saldı. Bugungi kunda jamaat biz mana shuluq meşitga yirganda indi yon tirabizga qaraganda biz indi mana necha yillar deganda indi bunda birgalashib bu meşitga yiribmiz. Bizning orabizda allani yangi kishilar bek ala ko'rinib turmaydi. Bor, lakin tigi onun xatli mana har bir kishi o'zi bilan bir kishini bo'lsa-da ketilsa yilga bir topqir. Endi bizga bunda bu mashit yetmas edi endi. Biz mana shulay tigi da'vat uchun ig'tiborga olmaycha onun xatli bek turishi hali solmaymiz jamoat. Shunga ko'ra mana bu vazifalarni o'tamagan kishilar bo'lamiz. Ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisida aytdi, kimdi bir kishini dinga kiritsa, bu onun için qizil diyalarga iya bo'luvdan da yaxshiroq bo'ladi. Qizil diya. Mana ilk zamonda diyalar bo'lgan vaqtida bir siyrak qizil tusli diya tuvaydi. Ham shu qizil diya tug'ash onu bir zo'r bayaga sotalar edi. Bir qiymatli diya edi. Ham bunga kim bilan solishtirsak, u tigi bir shunday zotli bir Mercedes mashinasi bo'lsin. Eng qiymatli, eng yaxshi, eng zo'r Mercedes mashinasi. Ha masalan agarda kishiga aytsang, mana bir kishini mashitga kelsang, senga Mercedes mashinasini beramiz. Mana sening otingga iyab kishi kelsa mashitga, sening so'zini tingab namoz o'qiy boshlasa, senga iyarib uroza tuta boshlasa, shuni ko'rsatsang, mana senga bir kishi uchun bir Mercedes beramiz. Ikki kishi ketirsang, ikki Mercedes beramiz. Kishi tirishidimi? Tirishidi. Mercedesga erishir uchun. Bizga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi, shu bir kishini ketiru qizil diyaga qaraganda da, shu Mercedesga qaraganda da yaxshiroq deydi. Onun aziz savobin kishi ko'rgach, qiyomat kunida shotana ko'proq mana bunda Mercedesni bo'lak etuvga qaraganda. Mana bir kishi Mercedes bo'lak etsalar bunda, u bir shotana bitindi. Hem kıyametте de Allah Teala anar mina şundi falan derece şul kişini da'vat kılgan için, onu uttan, gazaptan saklagan için, onu cennetke yolunu ko'rsatgan için sana falan mina derece deyip kişi tanda kubra şatlanır. Şuna göre Peygamberimiz bu misalını bizge şaştırıp aytdı cemaat. Hem bizge indi mina şul vakitler bilen faydalanıp indi mana shu darslarga bo'lsa da o'zi biz endi tigi mening hali ana xatli ilmim yo'q, men hali kishiga ana xatli sili bilmayman deb aytsak-da, ishmasam mana to'xtali balam, ko'rshim, tug'anim, tanishim mana bu darslarga kelib qatnashsin. Bu masjidda bo'lsin, jamik masjidida bo'lsin, anda mana bu yangi masjidda bo'lsin, madrasada bo'lsin, butun joyda darslar bor, alhamdulillah bugungi kunda. Bugungi kunda u yoqdan bizning problema yo'q jamoat. Bizning babaylarimizning gibi dinni saqlab qolup, qoshib dinni tuturishing bizning bugungi kunda anday problema yo'q. Bugungi kunda bizning problema nasada, mana shu bo'lgan mumkinchiliklarni diris ettirib, to'liqcha foydalanu. Shunga ko'ra jamoat mana bizga shu narsalarni bilirga kerak, turishirga kerak. Alloh taolo har birimizga yordam etsin. Alloh taolaning shu bergan Qur'on Karimni o'qib, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qoldirgan sunnatlarini öğrenip, indi shu bo'yicha yashab, indi butun kishilarga da shu narsalarni erishtirib turishga, ham o'zimizga da misol bo'lib turishga. Barakallohu lana va lakum fil Qur'anil azim, nafa'na va iyyakum bil ayati va zikril hakim, innahu huwa jawadul karim wa sami'ud du'a.